Kekenhun jangka Meghalaya School of Martial Arts MSMA kalau Pdiang Burom dah kaba isongkun bahaya kisau Ngut ki Khynnah Ialehkai jang kejela mentah kesmi ke khatsan terek leber hapo lad umroi flyover hadien bekilawan pai shalayeng hakaba kilayo ban Khur sau Tylli ki Takma Ksiar haka jinglet yeshembenta jangki shakalumpung Second World Jeet Kune Championship kabala long ha Kandi Sri Lanka naduk ke Spautering haduk ke kharar terik leber arhajar arkulai. Haka ni kasngi lawan ban pensingan lang da uba Eric Nongkenri Assistant Secretary Central Body Kong Adorable Khur Secretary Sengken Tylli Kor Mauri lum he haringkat lang bat kikmi kikpa ki Khynnah Ialehkai jangka ni kaslam ai jingkai martial arts. Bahilit sementara shtiro wala dah kating dia iklam yo practice ro iklam yo ban practice ban le chatie ngila persang ngilale kat lai bor ban practice ka duna ka por bangin practice ndai ngilale ban sementara stie but kai ka bang nisham chatie bang Ialehkai ki countries kilalong develop adu kata bang idai ka confidence yung kingi kyo haring kumne ipe hetai apro la sparring lale ki exercise ko pero ni pada ni kena ni lose hope ni duk zingkarban nomor ni sut hope ni claim practice ba balik sementara sudah kawan athara kamde ka kamkai kamde ka ba ni shulet kum state level ni district ni bisa baro ni claim expect hadu kan ni beniwan ki brio ni claim expect ni claim koi berkat ke KSU bakalawan ban I mean see ni ni dora ke kelas kita beri ni mendai nakaliang pengudon ke pak kapo pengimla ni dari lembaga ni Ialehkai ila change sibon ya ka society ka sigi kita ada kebijakan sebar kini kita expose no dia kendu ini motivasi ini kendu berkat kendu tidak kita jimu berkat lu bayar kalau part of education lembaga traveling Ialehkai education tengi kwa aban change jadi beri lembaga di sport